Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer saam met u in die huis van die Here te wees. I greet each and every one of you in the lovely name of Jesus. So thankful that we can gather together and that we have the opportunity to truly honor His wonderful and lovely name. Once more, I'd like to invite you to open your Bibles this morning in the book of Judges, chapter 13, and we'll be reading from verse 1 to 14, and then verses 24 and 25. Judges chapter 13, from verse 1 to 14, and then thereafter verses 24, 25. Rigters die 13de hoofstuk, en ons gaan lees vers 1 tot 14, en daarna vers 24 en 25. Rigters 13 vanaf vers 1. Rigters 13, Judges 13 from verse 1. En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lang. En daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Danite met die naam van Manoah. En sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en vir haar gesê: kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jou dan nou in ag en drink geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie. Want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareër van God wees, en hy sal Israel begin verlos in die hand van die Filistyne. Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sê: 'n man van God het na my gekom, en sy voorkoms was soos die voorkoms van 'n engel van God, baie vreeslik, maar ek het hom nie gevra waar hy vandaan was nie, en sy naam het hy my nie meegedeel nie, maar hy het vir my gesê: kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar. Drink dan nou geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie, want die seun sal 'n Nasareër van God wees, van die moederskoot af tot die dag van sy dood toe. En Manoah het tot die Here gebid en gesê: ag Here, laat tog die man van God, wat U gestuur het, nog 'n keer na ons toe kom, dat hy ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word. En God het geluister na die stem van Manoah, sodat die engel van God nog 'n keer na die vrou gekom het, terwyl sy in die veld sit en haar man Manoah nie by haar was nie. En die vrou het haastig geloop en haar man dit vertel en vir hom gesê: kyk, die man het aan my verskyn, wat die ander dag na my gekom het. Toe staan Manoah op en loop agter sy vrou aan, en hy kom by die man en sê vir hom: is U die man wat met my vrou gespreek het? Toe sê hy: ja. Daarop vra Manoah: as U woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en die werk van die seun wees? Toe sê die engel van die Here aan Manoah: vir alles wat ek aan die vrou gesê, moet sy haar in ag neem. Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet nie, en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie, en niks eet wat onrein is nie. Alles wat ek haar beveel het, moet sy onderhou. Vers 24. Die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem, en die kind het groot geword, en die Here het hom geseën. En die Gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Ashtaol. Kom ons sluit ons oë.
Here, baie dankie vir u woord. We are truly privileged to gather together in your name, O Lord, and to be able to read and listen to your word. And for this privilege, we want to honor you and we want to thank you. Ja, Here, ons wil u vereer en u naam kom groot maak. Die gebed van my hart is, Here, dat u ook hierdie woord vandag sal kom neem en in ons harte sal kom stort. Lord, that your word will spring up like a fresh fountain to bring forth new life within us, O God. Yes, Lord, to water those areas that are barren, so that it may bring forth, Lord, fruit for your kingdom, and so that you may be glorified, verheerlik en opgelig word in deur ons lewe, Here. Wees asseblief die spreker en gebruik my net as die instrument in u hande. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Ons teksvers is opgeteken vandag in die boek van Hooglied, die tweede hoofstuk, die 15de vers. Textual meditation, Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Hooglied 2 vers 15. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse, wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloed. Catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Ek wil vandag se boodskap kom titel, waarvoor posisioneer jy jouself? Waarvoor posisioneer ek myself? What do I position myself for? What am I doing or getting myself ready for? Each day I'm preparing my life. But for what? What do I position myself for? We believe that we know the story of Samson. We've heard the story of Samson. But tell me, what was the reason for Samson's downfall? If we consider this carefully and think of all we know about Samson, what was the reason for Samson's downfall? Whom of you says Delilah? Only about one. She's part of it. You see, people think that Samson's downfall was because of Delilah. But we miss the fact that his downfall did not happen overnight. It did not happen because of one action, of one decision. He did not wake up one morning and decide to throw his life away. We tend to think that people in life lose their way because of one bad decision or one bad choice. But that's not true. Ons spreek dit neer. Ons som dit op in een aksie. Maar dit was nie net een aksie nie. Salomo sê dat ons as mens ons hart moet bewaak. Want uit ons hart uit is die oorste
waarin ons dwaal. Somebody once said, and I don't have the exact words, but it's more or less the following. This person said, if one person tells you that I'm a loving and kind person, believe him or her. If another tells you that I am cold and heartless, believe him or her as well. Because my actions are determined on how I am treated by various people. How I treat you, how I respond to you is determined on how you treat me. We tend to think that that is how life should be. But this is not in line with Solomon's instruction when he said, guard your heart. Our actions and reactions should not be determined by something or someone outside of myself. My actions and reactions should not be determined by something or someone outside of myself. When Adam blamed Eve and Eve blamed the snake, none of them got off scot-free. None of them went unpunished. Everyone, Adam, Eve, and the snake, received according to what? To their actions. Not the snake's actions. According to their own actions. En dis wat Paulus ons ook leer, dat ons vir onsself voor die Here gaan staan. Vir hierdie rede kom Salomo in die boek van Hooglied en sê dat ons nie die klein jankelsies, die klein dingetjies wat ons maar so maklik maar net laat wees, dat ons dit nie moet toelaat nie. Want dit is hulle wat die wingerd verneem. Daardie sê nie vandag gaan uit en maak 'n issue van alles wat in jou lewe aangaan nie. Maar wat Salomo sê, is dat ons nie moet toelaat dat die klein dingetjies skade aan ons lewens veroorsaak. Want jy sien, ons sien nie altyd die klein dingetjie wat iets doen nie, totdat dit te laat is en 'n groot probleem geword het nie. Ons moet nie toelaat dat klein dingetjies skade aan ons lewens, ons verhoudings en ons wandel met God moet veroorsaak. Net so, liewe kind van God, het Samson nie oornag die pad wysig geraak. When we consider the history of Samson, we see in Judges chapter 13 that his mother was unable to have children. But an angel of the Lord appeared to her and told her that she would fall pregnant and have a son. When she told her husband, Manoah, this, he was in disbelief. And he asked the Lord to send this man, this angel, again. The Lord answered the request and sent the angel who appeared again to Samson's mom while Manoah was not with her. She went to call him, and then he met with the angel. At that time, the angel did not only confirm the message
He gave the woman, but he confirmed how she had to conduct herself throughout the pregnancy. Samson moes 'n Nasareër wees. Die woord Nasareër beteken afgesonderde. Net so in die Nuwe Testamentiese tyd roep die Here ons op om heiligmaking na te streef, sanctification. Ons moet heilig wees. Daarom sê ek, gaan onder hulle uit en sonder julle af en raak nie aan wat onrein is nie. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. So daar's 'n manier waarop jy moet lewe en net so moes Samson as Nasareër afgesonderd wees en op 'n sekere manier lewe. Nou in Numeri hoofstuk 6 lees ons dat enige Israeliet 'n Nasareër kon word. Om 'n Nasareër te wees, het beteken dat iemand 'n gelofte aan die Here aflê, waardeur hy homself op 'n besondere wyse aan die Here toewy. Met die Nasareër gelofte het 'n Israeliet sy ywer en sy liefde vir die Here getoon. En dit het gewoonlik net vir 'n bepaalde tyd geduur. Ongeveer so 30 dae. Maar sekere mense was geroep om hulle lewe lang 'n Nasareër te wees, waaronder Samson een was. Aangesien die Nasareërs mense was wat gewy is vir die diens van God, moes hulle lewenswyse ook sekere uitsonderlike eienskappe getoon het. In die eerste plek mag hulle geen vloeistof of voedsel wat van druiwe gemaak was, geëet of gedrink het nie. Hy mag nie sterk drank, wyn, asyn of druiwesap gedrink het nie. Die Nasareër mag ook nie enige vars of gedroogde druiwe geëet het nie. Alle produkte wat van druiwe gemaak was, moes dus vermy word. Die rede hiervoor was dat God van die Nasareër verwag het om absoluut heilig te leef. Deur weg te bly van wyn of sterk drank, het die Nasareër verseker dat sy optrede en sy woorde nie beïnvloed word deur die gebruik van alkohol nie. Die Nasareër moes te alle tye nugter en gehoorsaam aan God wees. En dis ook waartoe die Here ons roep. Wees nugter en waaksaam. Asyn, druiwe, rosynkies, rosynkoeke en so meer moes vermy word. Nie omdat dit soos drank die Nasareër se oordeelsvermoë kon beïnvloed nie, maar wel omdat hierdie produkte simbole was van 'n lewe wat deur die najaag van genot gekenmerk word. En dan is dit ironies of opvallend, sal ek eerder sê, om te besef dat die apostel Paulus vir ons sê dat in die laaste van die dae sal mense meer liefhebbers word van genot as van God. Met ander woorde, hulle sal 'n lewenswyse navolg wat nie afgesonder en geheilig is soos ons geroep word. Samson therefore had to live his life in a certain or a set way. But when we look at Samson's life, we see that he started to flirt or to play with temptation. And he thought that he'd be fine through it out.
throughout every action, he thought he would be fine. He thought he would be protected. In Judges 14, Samson gave a riddle to the Philistines. A riddle concerning honey that he took out of a lion, or the carcass of a lion, after he killed the lion the previous day. And when no one could solve the riddle, his wife at the time betrayed him so that he would give her the answer. For you see, the Philistines came to her, as she was a Philistine herself, and said to her, if you do not give us the answer, we'll burn down your house and your father's house. And so she feared. And she started to ask Samson for the answer to the riddle. At first he did not want to give it to her, but she kept nagging him until he could not bear it anymore, and he gave up the riddle. Now the prize for winning the riddle was 30 sets of clothes, shirts and trousers. And when Samson realized that he was betrayed, he went out, killed 30 Philistines, took their clothes and gave it to the people that got the riddle. But he didn't only stop there. He was so, I want to say, annoyed that he went to his father's house. On his return, he then found that his wife was given to his best man. And then we read in Judges chapter 15, verses 4 and 5, that when this happened, that Samson went out, he caught 300 foxes. He took torches, turned the foxes tail to tail, and put a torch between each pair of the tails. When he had set the torches on fire, he let the foxes go into the standing grain of the Philistines and burned up both the shocks and the standing grain, as well as the vineyards and olive groves. The Philistines in return wanted revenge and came up with 3,000 men to capture Samson. Judah then turned to Samson and told him what was happening. And he said, okay, it's fine, bind me and hand me over to the Philistines. When Judah handed Samson over to the Philistines, he broke the ropes that he was bound with. And he killed 1,000 Philistines. And then the Bible says that Samson ruled over Israel for 20 years. In this time, he then fell in love with Delilah, a story we all know quite well. But in this chapter and in this story, we see once more that Samson was betrayed even by his second wife, Delilah. And then we read quite a sad verse. Most probably one that should bring us to tears if ever the Lord spoke this about us. In Judges chapter 16 verse 20, we read, and she said, that was Delilah, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself
free. But he did not know that the Lord had departed from him. Hy het nie geweet dat die Here hom verlaat. Samson flirted and played with temptation. He thought he was untouchable. And the result, God departed from him. Wanneer ek en u begin afwyk, wanneer ons in ons lewe begin compromise, like when we compromise, wanneer ons begin dink, ag weet jy, hierdie ding is tog nie so erg, soos dit almal dit wil maak nie, dit is tog nou nie so verkeerd nie. En ons begin hierdie dingetjies, en let op, ek gebruik die woord dingetjies, die klein goedjies. Ons begin hulle toelaat, dan begin ons die klein jakkalsies toegang gee, en hulle begin die dinge verdien. En dan besef ons nie, dat die Here besig is om ons te verlaat. Nou in Rigters hoofstuk 13 vers 25 het ons gelees, en die Gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Eshtaol. Maar toe hy begin afwyk het, toe Samson begin afwyk het, toe hy begin het om te kompromieer, toe hy begin het om die dinge toe te laat, wat hy nie moes toelaat nie, het die Gees van die Here van hom gewyk. Jy sien elke kompromie wat ons sluit, elke kompromie wat ons aangaan in ons lewens, maak die volgende een net bietjie makliker. En dan uiteindelik begin ons hier binne verander. En ons dink, niemand sien dit nie. Maar dit wat hier binne verander, raak sigbaar in ons optredens, in ons keuses en in ons besluite. Ek wil jou vandag vra, liewe kind van die Here, waarvoor posisioneer jy jouself? Samson het hom nie vir die goeie geposisioneer. Samson het afgewyk en hy die prys betaal. Samson het gedwaal en dit het hom altyd sy oor gekos. Want toe die Filistyne hom gevange geneem het hulle sy oor uitgesteek. En toe hou hulle fees en hulle gaan haal Samson uit die tronk uit om voor hulle te kom speel. En toe Samson tot die Here roep en sy sake met die Here regmaak, toe staan Samson by daardie gebou en hy slaan sy hande om die twee pilare waarop die huis gerus het. En hy sê, Here, laat my sterf saam met die Filistyne. Maar laat my toe om my te wreek oor een van my oë. En sy krag keer terug. En Samson trek uit pilare uit. Breek uit pilare, sodat die huis in mekaar val. En hy saam met soveel ander sterwe. En by sy dood het hy meer Filistyne
sterf as in sy hele lewe wat hy gekry het. Samson het hom geposisioneer. First he set himself out for failure because he flirted with temptation. He set himself up to be betrayed. And at the end, he set himself up for revenge. Samson thought he could live as he wanted, and that God would just always be with him. But in actual fact, he never realized that he positioned himself so that God would lead him. God did not forsake him in an hour of need. I want us to know this. God never forsake Samson in an hour of need, but Samson forsook God. And then we see how the Lord still came through for him at the end of his life, as he positioned himself for God to reign through him again. What are you positioning yourself for? Am I positioning ourselves for a life with God or without him? It can never be both. No one can serve two gods, is what Jesus taught us. Want of jy sal die een lief hê en die ander verlaat, maar jy kan nie twee gode aanbid nie. Hoe posisioneer jy jouself vandag? Hoe posisioneer ek myself vandag? Jakob kom op 'n plek wat hy Bethel genoem het en hy sê, God is hier en ek het dit nie geweet nie. Samson kom op 'n plek waar hy nie besef dat God hom verlaat het. Elkeen het hulle self geposisioneer. Waarvoor posisioneer jy jouself? Waarvoor? Are we setting ourselves up for life and life in abundance, as Jesus said in John 10 verse 10? Or are we setting ourselves up so that the thieves can enter, to steal, to destroy, and to kill as they wish? It is not what God allows, it's how we position ourselves. I'm closing off this morning with the question, what are you positioning yourself for? Waarvoor positioneer ek myself? Kom ons maak ons. Father, we thank you for your word. We hear it, Lord. But do we allow your Spirit to enter into our hearts and to use this word to bring forth life, new life? Of Here, laat ons dinge maar by ons verbygaan. Waarvoor, Here, posisioneer ons onsself vandag? Will you come and help us, Lord, to truly consider our life on a daily basis
to determine whether we are setting ourselves up for life in you, Lord. Of Here, is ons besig om elke dag meer en meer met ons eie lewe te leef. Van U af weg te beweeg en staat te maak op onsself. Will you speak into our lives, into our hearts, into our minds? And will you truly come, Lord, and draw us closer to Thee once more? Will you help us, Lord, to seek to be filled by Your Spirit, for You sê, in die laaste van die dae sal ek my gees uitgee op alle vlees. Here, sodat ons in die krag en deur die leiding, U wysheid en die inspraak kan leef. A life that will glorify You. Leave Your word in our hearts and draw us, as I asked previously, closer to Thee. We pray this in Jesus' wonderful